دوستان گرامی سلام عرض می‌داریم با یکی شما و علاوه خصوص با نفرانی که پیوسته برنامه مدرسه را تماشا می‌نمایند. نخست ضرورت مرکزی برنامه برای جوانان که درباره خدمات رسانی‌های اینترنتی، گاجت و اسمارت فون ها و هر گونه برنامه‌های نوی که در عالم تکنولوژی می‌بروید و علاوه خصوص آدمانی که چنین برنامه‌های و چنین گاجت رو خود اختراع میکنند و برای استفاده برندگان پیشنهاد مینمایند. در سودی الهام بابویف خاطرسان مینماییم که همکاری برنامه مدرسه شرکت تیسل است. شرکت تیسل برای مشتریان واسه مفید اینترنتی جی پلاس رو پیشنهاد مینماید. هنگامی پیوست موندن واسه جی پلاس با شما 2 مرتبه بیشتر ترافیک اینترنتی با همون نرخ پیشنهاد میگردد. اکنون ترافیک در باسو با شب و روز برابر تقسیم کرده شدن. یعنی هنگامی پیوست موندن واسه جی پلاس 2000 مگابایت روزانه و 1000 مگابایت شبانه اینترنت پیشنهاد میگردد. با تیسل بازم بیشتر اینترنتی بالانسورات. امروز در ماتریسا آیفون 2G بعد از 12 سال اولین سمارتفون اپل چی رو میتوانست؟ ادامه لایف هاک‌های غیر عادی برای سمارتفون های شما. اوفیس 2019 برای ویندوز و ماکوس. با ماتریسا میشه آگاه و دائما در ترند باشد. اوفیس 2019 برای ویندوز و ماکوس معرفی کردید. اوفیس 2019 این ادامه توسعه ابدی سیستم‌های اوفیسی برای استفاده برندگان ویندوز تا که از ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس 2019، پروژکت 2019 و ویزیو 2019 عبارت میباشد. شرکت رویا کورکارچی مجموعه بازی‌های انگری بیردز نمودی سنجشی بازی رو که برای گارنیتور حقیقتی پر شده ماگیس لیپ ساخته شده است نمایش داد. اکنون شما میتونید بازی رو در خانه‌های خود نیز نشسته اون بازی رو به طور حقیقی یعنی به طور ریالی بازی نمایید. بسیار هم جالب است. دوستان عزیز میخواهید بیشتر از عالم خیتک آگاهی پیدا نمایید؟ پس مرحمت به مدیا پورتال تیروز بخش ماتریسا که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است. خبرهای تازه و جالب از عالم خیتک همه روزه بهره خوانندگانش پیشکش می‌گردد. خوانید، لایک گذارید، شیر دهید و با دوستانتان روان سازید. ماتریسا با ما همیشه آگاه و دائما در ترند باشید. در ساحه شدگاه‌های دندانشویی تجهیزات‌های اتوماتیکی مد شدند. آنها با کاپی باکسچیون مانند میباشد، لیکن در درون شماره بسیاری شدگاه‌ها را درست. اکنون استحصالگران در سرعت تازه کردن دندان رقابت میکنند. شدگاه نوی اس را باشد از همه با سرعت‌ترین مینامند. شدگاه اتوماتیکی اس در دستبند مخصوص محکم می شود. در آن بسیار تکمه‌ها دیده می شود که برای فعال نمودن و تغییر سرعت و رجه کاری دستگاه استفاده برده می شود. تنه شدگاه از آب با استاندارد IPX7 محافظت کرده شده، حتی در حمام نیز استفاده بردن ممکن است. استحصال کننده وعده می دهد که همه دندان‌ها همگی در 30 ثانیه تازه می شوند. شدگاه از پایگاه مخصوص بین‌نقل نیرو می گیرد. یک نیروگیری با 45 روز کفایه می باشد. قسم بالایی شدگاه را عوض کردن ممکن. از این سبب برای اهل اویلا یک پایگاه و یک چند شدگاه بسندگی می کند. چنین شدگاه را با مبلغ $79 خریداری کردن ممکن است. خوبی در آن است که چنین شدگاه ها با تمامی نمودی خمیره های دندانشویی استفاده می شوند. اوفیس 2019 این ادامه تصویر ابدی زمینه‌های اوفیسی برای استفاده برندگان ویندوز 10 که از ورد، اکسل، پاورپوینت، آوتلوک، پابلیشر 2019، اکسس 2019، پروژکت 2019 و ویزیو 2019 عبارت می باشد. با جای ون نوت در این بسته ون نوت اساسی ویندوز 10 استفاده برده می شود. لیکن اگر استفاده برندگان خواهند می توانند از ون نوت 2016 استفاده برند. نظر به بسته زمینه‌های اوفیس 305 هر زمان از نو شونده، توسعه اوفیس 2019 در روی امکانیت‌های نو نمی شوند، فقط نوگانی‌های جدی و ضرور. خریداران توسعه ابدی می توانند با دستگیری اساسی 5 ساله و یا 2 ساله وسیع کرده شده صاحب شوند. اوفیس 2019 را تنها استفاده برندگان ویندوز 10 نصب کرده می توانند. فعال کنی در ویندوز 7 یا 8.1 دستگیری کرده نمی شود. از نوگانی‌های اساسی اوفیس 2019 نمود تاریک،
имкони диктант ва худомӯзӣ, дастгирии навиштани дастӣ, намуди нави ҷадвалҳо ва ғайраҳоро қайд кардан мумкин. ширкати Rovio коркарчии маҷмӯи бозиҳои Angry Birds намуди санҷиши бозиро, ки барои гарнитураи ҳақиқии пуршудаи Magic Leap сохта шудааст, намоиш дод. бозигарон имкон пайдо мекунанд ҳатто дар хонаашон камони виртуалиро ба даст гиранд. бозӣ ба худ номи Angry Birds FPS гирифт. ин аз аббревиатураи First Person Slingshot камон аз тарафи шахси асосӣ мебошад. коркарчиён тарзи асосии бозии Angry Birds-ро ба ҳақиқати пуркардашуда ҷой доданд. дар назди бозигар камон ва дар маркази хона сохтмоне бо хубчаҳои сабз пайдо мешавад, ки бозигар онро бояд вайрон кунад. дар бозӣ тамоми объектҳои ҷаҳонии ҳақиқӣ ба назар гирифта мешавад. агар сохтмони виртуалӣ дар бораи миз қарор дошта бошад, ҳангоми вайрон шудан он бо қонунҳои физикии ҳақиқӣ вайрон мешавад. ҳарчанд бозӣ дар ҳақиқати пурра шуда кор мекунад, гумон меравад ки Angry Birds FPS мутаассифона барои iPhone бо ARKit намебарояд. таҷҳизоти Magic Leap барои мубодила бо фазои ҳақиқӣ имкони бештар дорад. ширкати Rovio ҳолу санаи баромадани бозиро эълон накардааст, лекин тавсири идмомшудаи онро 9 октябр дар намоишгоҳи махсуси Magic Leap бояд нишон диҳанд. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. смартфон ё планшет. албатта ки яке аз ин гаджетҳоро мо дар хонаҳои худ дорем ва аз он истифода мебарем. оё медонед ки тариқи смартфонҳо омӯзиш низ сода мегардад? тайёр намудани вазифаи хонагӣ ё ин ки омӯзиши забонҳои нав ва ғайра. имрӯз лайфхакҳои мо маҳз дар ана ҳамин мавзӯъ бароятон якчанд маслиҳатҳои ҷолиб медиҳад. тамошо кунед. В наше время телефон является незаменимым устройством, тем более в школе. Поэтому в сегодняшнем видео я покажу 10 лайфхаков для школы с телефоном, которые помогут получать хорошие оценки и проводить время с пользой. Приятного просмотра! Если понадобилось что-то измерить или начертить, а в финале кроме воздуха и ручки ничего нет, то установи на телефон приложение Prime Ruler. Благодаря данному приложению ты без проблем сможешь измерить длину чего угодно, ну или что-то начертить от телефона. Существует классное приложение MyScript Calculator. С его помощью можно производить разного рода вычисления, при этом все, что вам нужно, это пальцем писать уравнение. Программа сама его распознает, а самое главное решит. А если вы допустили ошибку, просто зачеркните цифру, и она исчезнет. Также можно написать значение поверх существующего, и оно изменится. Если при изучении химии у вас возникают сложности, то установите приложение, которое так и называется – «Химия». Оно содержит кучу полезной информации, которая сможет вам разобраться в химии. Например, вы можете ввести уравнение, и оно найдет вам ответ. Существует классное приложение под названием «Русский». Оно в игровой форме учит русскому языку. Здесь есть 4 варианта обучения, а именно орфография, ударение, пунктуация и умные слова. Вы можете выбрать то, что вам по душе, и играть. Также вы можете соревноваться с друзьями. Если вам лень читать большую книгу, вы можете воспользоваться аудиоверсией данной книги. «Казаки!» – прокричал один из них, и через минуту... И во время прослушивания заниматься своими делами. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока. дӯстони азиз, ҳоло дар замони ҳозира нафаре нест ки аз смартфони iPhone ҳадиаққал як маротиба истифода набурда бошад. яъне ҳоло бисёр шудааст нафароне ки бештар iPhone-ро интихоб мекунанд ва аз он истифода мебаранд. аввалин смартфони Apple чиро метавонист? фикр мекунам кам нафароне ҳастанд ки дар ин бобат маълумот доранд. 12 сол муқаддам асосгузори ширкати Apple Стив Ҷобс ба оламиён смартфони сенсори iPhone-ро пешниҳод кард. он замон таҷҳизоти ширкати Cupertino басо шавқовар буд. инак биёед ба хотир меорем ки аввалин смартфони Apple чӣ хел буд ва он чиро метавонист.
моҳи сентябр ширкати Apple таҷҳизоти худ яъне айфонҳои навро муаррифӣ кард. 12 сол муқаддам бошад асосгузори ширкати Apple Стив Ҷобс ба оламиён смартфони сенсории айфонро пешниҳод намуда буд. он замон таҷҳизоти ширкати Купертино басо шавқувар буд. то пайдо шудани айфон дар бозори таҷҳизоти мобилии смартфонҳо басо калон ва аз 2 қисм экран ва клавиатура иборат буданд. воқеан ҳам дар аксар ҳолатҳо таносуб 1:1 буд. ҳатто ба мавҷуд будани имконияти дидани интернет-контент истифодабарандагон наметавонистанд шакли пурраи вебсайтҳоро кушоянд. бинобар ин ҳам ширкатҳо маҷбур буданд шакли оддии таҷҳизоти оддии мобилиро фикр карда бароянд. аммо ин ҳама то пайдо шудани айфон буд ки вазъи амволро дар бозори смартфон тағйир дод. қайд кардат ба маврид аст ки аз рӯи меъёрҳои замони муосир аввалин айфон гаджети ниҳоятан содда бо бисёри маҳдудҳои барномавию таҷҳизотӣ буд. тавре мо дар сурати боло мебинем айфон назар ба смартфонҳои он замон хеле зебо менамуд. на 3G буду на LTE. аввалин смартфони Apple ҳатто дастгиркунандаи 3G-ро надошт. бо усули садии ирсоли маълумот танҳо тавассути стандарти Edge ё 2G мумкин буд ки ниҳоятан суст кор мекард. App Store ва замимаҳои маъруф вуҷуд надошт. ҳар сол муқаддам App Store набуд. аниқтараш соҳибони таҷҳизот на аз iPhone кайфият бурда метавонистанду на аз Angry Birds ва на аз Instagram ва ҳатто на аз мизоҷи дар алоқа ё дигар тамоми замимаҳо барои вақтхушӣ. дастгирии зарпардаҳо набуд. пурра фони сиёҳ буд. агар имрӯз истифодабарандагон ҳама гуна мусавварро ба сифати зарпардаи экрани хонагиашон ё блокировкаи экран интихоб карда тавонанд, пас он замон ягона фони сиёҳ дастрас буд. сӯз кардани зарпардаҳо имконпазир буд. мавҷуд набудани амалӣ нусхабардорӣ ва ворид сохтан. танҳо баъди 3 соли ба истифода оғоз шудани аввалин айфон муҳандисон дар смартфонҳо амалӣ бурида шавад нуқсбардорӣ ва ворид сохтанро ҷойгир карданд. он чи ба синхронизатсияи смартфон дахл дорад, барои ин ба муддати 5 сол айфонро ба компютер пайваст кардан лозим шуд. айни ҳол бошад имконияти Wi-Fi синхронизатсия аст. дӯстони азиз, дар инҷо барномаи матриса ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва ё онро ба планшет ё ин ки смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. ҳамаи маълумотҳоро шумо метавонед танҳо дар медиапортали Тирос www.tiros.org дар бахши матриса ки бо ҳамкории ширкати TCL таъсис дода шудааст гиред, хонед ва ё тамошо намоед. дар охир низ хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матриса ин ширкати TCL мебошад. ширкати TCL баҳри муштариён васаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани васаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мекардад. акнун трафик дар баҳосо боша бурӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани васаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо TCL бозам бештар интернети баландсурат. нашри минбаъдаи барномаи матрисаро шумо метавонед танҳо пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам рови барнома Илҳом Бобоев. то барномаи навбатӣ хайр.